Amahoro y'Imana nakomeze kubana namwe inshuti bakunzi ba Eagle Stamina TV. Uyu munsi rero tukaba tugiye kunyarukira muri Congo. Umutwe wa M23 ukomeje guhangana na FARDC, aho ubu amakuru yemeza ko wamaze gufata ikibuga cy'indege nto cya Rwankuba ndetse n'ibitabo bya Rwankuba, byombi biherereye muri groupement ya Bweza muri teritwari ya Rutsu yabaye Kimomo. Ibinyamakuru bitandukanye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo birimo na Radio Okapi ya Loni biremeza ko uyu mutwe wa M23 wafashe iki kibuga cy'indege nto nyuma yo gukozanyaho na FARDC, gusa ngo nawo ugakurwa mu bice bimwe wagenzuraga. Ikinyamakuru Goma 24 News bivuga ko kibogamiye kuri M23. Uwo mugoroba wo kuri uyu wa gatatu tariki ya 29 Kamena 2022 kibinyujije kuri Twitter cyatangaje ko ikibuga cy'indege cya Rwankuba n'ibitaro biri mu maboko ya M23. Iki kinyamakuru cyakomeje kigira kiti M23 kandi iri kwinjira mu santire ya Ntamugenga muri groupement ya Bweza, mu gihe FARDC na FDLR batangiye guhungira mu mujyi wa Rubare. Iki kibuga cy'indege cya Rwankuba cyafashwe na M23 gisanzwe cyifashishwa na FARDC mu bikorwa by'intambara birimo kugeza intwaro ku basirikare bayo. Biramutse ari impamo ko ari uko byagenze, byaba abiha M23 ubushobozi bwo guhagarika inzira y'ikirere ingabo z'igihugu zihanganye nabo zakoreshaga mu kubona ibikoresho. Radio Okapi yatangaje ko FARDC nayo yisubije uduce twa Nkokwe, Ruvumu, Rugarama na Rutakara twari tumaze iminsi turi mu maboko y'umutwe wa M23 aho muri teritwari ya Rutsu. Iyi radio ivuga ko utu duce twafashwe nyuma y'imirwano ikaze yabaye hagati ya FARDC na M23 kuva kuri uyu wa kabiri tariki ya 28 Kamena 2022. Bwiza iracyagerageza kuvugana n'umuvugizi wa M23 Major General Willy Ngoma ngagire icyo atangaza kuri aya makuru. Hagati aho ariko FARDC ntacyo iratangaza kubivugwa, mu gihe yakunze guhakana ko ikorana na FDLR mu guhangana na M23, nubwo muri inkuru bivuga ko bayabangiye ingata bari kumwe. Ibitangazamakuru bivuga ko imirambo yabonetse ahitwa Enyuben Tavern mu gitondo cyo kuri iki cyumweru itariki ya 26 Kamena. Amakuru ataragenzurwa neza aravuga kandi ko abandi benshi bakomeretse, mu gihe imibare ishobora kwiyongera. Umuvugizi wa polisi yatangarije televiziyo ya Newsroom Africa ati ibintu bijyanye n'ibyabaye biri gukorwaho iperereza ubu tuvugana. Brigadier Tembinkosi Kinana yakomeje agira ati ntabwo dushaka kugira icyo tuvuga kuri iki cyiciro. Amakuru ya BBC yerekana ko umubare munini w'abakozi bashinzwe ubutabazi bari kuri ako kabyiniro gaherereye mu ntara ya Kape y'Iburasirazuba. Umuyobozi w'igipolisi muri iyi ntara Mon Fidel Lilian Mene yabwiye South African Broadcasting Company ko hakekwa ko umubyigano ariwo wateye izo mpfu. Sabas ikaba ivuga ko abantu 4 bajyanwe mu bitaro. Brigadier Kinana yabwiye abanyamakuru ko benshi mu basanzwe bapfa
n'abasore n'inkumi bafite hagati y'imyaka 18 ndetse na 20. Ababyiboneye babwiye ikinyamakuru Daily Dispatch ko imirambo yari irambaraye nk'aho abantu bagize gutya bagata ubwenge bakitura hasi cyangwa abarozwe. Umuvugizi w'ishami ry'ubuzima muri IKP y'Iburasirazuba yabwiye News24 ko imirambo yajyanwe mu buruhukiro butandukanye.